шунидам ки ризогии шавҳар барои зан муҳим будааст. худованд шуморо бобои ҳоҷӣ баракат диҳад ки ман бисёр шуморо гӯш мекунам ва ҳаққи шавҳарро ва ҳаққи занро ман бисёр омӯхтам ва гӯш кардам ва ба хулосае омадам ки дар ҳамин моҳи рамазон қуръонро хатм кардам ва савобашро дар ҳаққи шавҳарам бахшидам. ҳоҷи бобо шумо ҳам дар ҳаққи шавҳари ман дуо кунед. аллоҳи меҳрубон баракаттон диҳад. ман дар бисёре аз маъракаҳое ки мешинам бародарои мо вақте моро дар маъракаҳо мебинанд аки ман медонам онҳо ана шояд хай аки беинам намешавад, хай аллоҳ ҳидоят кунад, ман гумони бад намекунам. мисол мебинанд мо вақте дар маъракаҳо ҳастем дарҳол ишора мекунанд, бозам ин ҳоҷӣ маърака ба маърака мегардад, ин ҳоҷӣ мақсад ана шикамчаронӣ мекунад, ин ҳоҷӣ мақсад ана гӯем кайфу сафо карда гаштааст. аку шояд ки дар нигоҳи ҳамун инсонҳо ҳамин нишастани мо дар як маърака ба хотири хурдан бошад ё ба мақсади мақсад гуфти худ чун ки ҳамон шикамчаронӣ бошад. лекин додарои азиз, ман аллоҳи меҳрубона бисёр сипосгузорам ки қариб 30 сол мешавад, алҳамдулиллаҳи роббил оламин, ки мо қола аллоҳ мегӯем ва қола расулуллоҳ мегӯем. вале дар бисёре аз маъракаву маҳфилҳое ки мардум даъват мекунанд, боз бори дигар мегӯм ки мардуми мо бисёр меҳмоннавозанд. мардуми мо бисёр тамоми он чизе ки дорад дар болои дастархонаш барои меҳмон меорад. унҷада танҳо ҳоҷӣ мирзо нест, унҷада ба ғайри ҳоҷӣ мирзо ҳам дигар ҳоҷиҳо ҳам ҳастанд, дигар нафарҳо ҳам нишастаанд. лекин ман мегӯм ки аллоҳро сипосгузорӣ мекунам ки имрӯз мардуми тоҷики мо вақте ки дар маърака меоянд, мешинанд, маърака бехӯрдан намешавад, мехӯранд. алҳамдулиллоҳ аз неъматҳое ки худои меҳрубон ато кардааст менӯшанд. вақте шикамакошон ки сер шуд, мардуми мо хубиш дар чие ки баъдан хоҳиш мекунанд ки суҳбат шавад. дар зеҳни мардуми мо муҳаббати гӯш кардан ҳаст. муҳаббати гӯш карданай. баъдан мо мерему, худо хоҳад мешинему қатори мардуму барои мардум таи 1 соат бори суҳбат мекунем, ба саволҳошон ҷавоб мегардонем ва имрӯз натиҷаша бинем. ина ин одаме ки мисол бадгумонай, ин одаме ки бадбинай, ин одаме ки халас ҳар чӣ мегӯяд аввалан шукри аллоҳи меҳрубон мекунем ки моро паямбармона ҳамин хел таҳқирҳо мекарданд, паямбармона ҳамин хел озорҳо медоданд. мо ку агарчанде ки барои ворис гуфтаншам шарм меояд, зеро ки барои ворис будан олим будан дар корай ки мо оли хоки пои олимо ҳастем. вале ба ҳамин миқдоре ки андаке ки медонам, ҳамира бояд ки ман ба гӯши мардум расонам. зеро пайғамбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд баллиғу анни валав оятан, агар як оятам ки дониша дошта бошӣ, ҳамро ба гӯши мардум расон. мо ҳамон нафарҳое ҳастем ки ҳам як оята ки медонем, як ҳарфака ки медонем, як ҳадиса ки медонам, ҳамро ба гӯши мардум мерасонам. аз маломати шумо ба валлоҳи биллоҳи таллоҳӣ
ذره رو افتاده نمیشم. با به خودم میگم که شکر الله مهربان به اینجا شم رسیدم که مردکان مقصد در راست من گمانی بد میکنن یا مرا غیبت میکنن. با روز قیامت شکر الله مهربان که ثواب هم که اگر در ترازوی اعمال کمی کرد، ای ترازوی این غیبتچی ها میگیرم، از نامه اعمال اینها الله مهربان میتهم ترازوی ما وزبین میکنم و میرم همون جایی که براحتی که الله مهربان وعدم کرده است. لیکن دیدی حاصل دعوت دیدی که خواهر ما در یک ماه پاشا بالای پا ماندگی کینو تماشا نکرده، بلکه قرآن ختم کرده. همه آدمایی که سنگ میزنین خدا دانایی که شما قرآن خوانده نمیتونین. لیکن این خواهر ما میگه وقتی من گوش کردم که ریزاگی شوهر چیه، حق شوهر چیه، من قرآن خواندم و در حق شوهرم بخشیدم. انمیش برای من بهای دنیا. بینین، یعنی یک ریزاگی همی خواهر ما یا یک سخنی را که از من شنیده است و عمل میکند، برای من شکر الله مهربان از دنیا و آنچه در دنیا است بالاتره. که من تانستم، من با فضل الله مهربان، با مهربانی الله مهربان که من سبب شدم و این خواهر ما قرآن خوان در حق شوهرش بخشید، در حق پدرش نه، در حق مادرش نه، در حق برادرش نه، در حق دوگانش نه، ببین در حق شوهرش بخشید. برای همین حقیقتا این خواهر ما الله مهربان بازم امرش کرد که خیلی و خیلی کاری خوبی را انجام داد. اگر چنده این گپی من معنای را ندارد که من اینجا پدر و مادر و برادر او را تماما استثناء کنم. من جانب دارم که خواهر من هر ماه قرآن خوانه و به نوبت در حق آتش، در حق آچشم، در حق برادراش بخشد. لیکن گپ سر اینجا می رود که این خواهر ما علاقه از گوش کردگی هاش فهمید که ریزاگی شوهر ایرا جنت می برده. این حدیث ایرا گوش کرده است که پیامبر نازنین گو ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی از دنیا گذشت مردکش راضی باشه جنت می رود. این همون را گوش کرده. انامین موعظه، انامین برآمد، انامین رسانیدن، اینا فایدهش. تو باشی بیچاره عذاب میکشی، زیق میشه، همون 4 شیشه آب در پیش من میبینی یا همون یک لگنی میوه در پیش من میبینی، خیال که همه رو من میخورم. الحمدلله رب العالمین. دادرای جون، من برای شما گویم که من پیش از ملا بودن، من پیش از خواندن مکتبای اسلامی من شکر در یک عائله بوایه رسانیدم که از خوردنی کمی نداشتیم. پیش از داملا بودن من شکر الله مهربان 4 تنگه در دستم داشتم که لباسی خوبم میپوشیدم، شکم بسیرم داشتم. برای همین شما دادرای عزیز هیچ وقت همه را که دیدین فکر نکنید که همه در اختیار ما، همه گردی ما در پوری مردمی که میبینی همه ما از همون تناول میکنن. یگان تشش شناسین اگر پرسید که کاین بابای حاجی در این مرکه چی میخورن، اکی گپا را من برای من نمیگم نمیخورم، برای تو میگم که مقصد تو مثال میبینی زیق میشه که مقصد بابای حاجی خورده است، بابای حاجی شکم چرانی کرده است. نه برادر عزیز، معرکه به خوردن نمیشود، معرکه تاجیک به دسترخوان نمیشود. مردک میکنه، من یگان تایم را فرمان نمیتونم که تا آمدن مرا دسترخوان کن، تا آمدن مرا 2 نمود اوقات بپز. من نمیگم، مرا بیچاره خواهش میکنه روزی خالگیت کیه. من روزی خالگی من میگم، من میرم میشینم موعظه من میکنم، در درون قلبم تو نمیدانی. من پیش ای موعظه را سر کردن ای زمان خطیبین، من در درون قلبم فقط یک گپ بزدم، الله مهربان آن چیزی که حاضر میگم، همین گپایی را که میگم، از همین سخنهای من همین نفرها را مؤثر بگردان. خدای من کدام موضوعی را گپ میزنم، همینها ای زمره کسانی شود که با واسطه همون سخن من
ҳамура дар гӯшаш бигираву амал кина, то ки дар савоби амали ҳамон ман шарик шам. ман дар қалбам ҳамеро мегзаронам. худо кунад ки бародари азиз ҳамун дили тирам, нияти тирам агар ранги ҳамун дили нияти мо кунад, шояд ту дигар масъал ором хоб кунӣ. ҳоз ту ором нестӣ, този ором нестӣ. неки оли ман барои ҳамин ана ором шидани шумо ё барое ки мақсад ана чӣ бугум, барои ҳамин шумо худтон аваз бин эҳсос накунед, ягон маъракода бо мегум, дар пеши мардум мегум ки то шумо ба гӯшотон гӯш кунед, гӯш кунед. неки агар нафаҳмидӣ дигар насиб боша мешинум, мегум мисол вақте мара ҳамунҷо телефонҳое ки сабт мекунанд, ҳамонро ман сабт намекунам, ҳамонро бо мардум сабт мекунам. ина сабти май, саҳифаи худ май. ина ман худам вақти тоқа гап мезанам, ира мо худ монем, саҳифаи май, мисол ҳамин Нуртиви аз манай, ман гап мезанам, леки унҷо мардум забт мекунад. ин дафъа мегум ки бародари азиз, акам хурдан ман бигир, дастархонам ишон бите. айди сари одам нафаҳмид, бигзор ака дигар зиқ шава. лекин шукри Аллоҳ кунем, бародари азиз, вақте як модар Қуръон мехона, дар ҳаққи ту мардаки, дар ҳаққи ту вақте мебахша, ҳамура самараша бин, ҳамура бин ки ҳамин ай куҷо, ҳамин илм ай куҷо гирифт ки савоби Қуръона дар ҷони худаш намебахша. бин дар ҷони оташ намебахша, дар мардакш мебахша. ҳамин ай куҷо гирифтай? ана ба қадри ҳамин даъватҳо барасем бародаро. шумо ҳар гоҳе ки моро санг мезанед, боз мегум ба валлоҳи биллоҳи таллоҳи ман роҳ афтода намешавам. зеро ки Аллоҳи меҳрубон гуфт ки аввалин сахтиву мушкилоту анамин тавҳинҳо таҳқирҳо ба сари пайғамбарай, баъд аз он ба ворисошай. бинед, мо роҳ афтода намешаем. ман аз иҷа бурди калон мекунам. бинед, то вақте ҳастам, агар худои меҳрубон ягон пои хато намонам, ягон зиллату ягон хорӣ наёяд, инҷаш дам иншоаллоҳ агар ягон маҳдудият барои даъватам нашавад, инҷаш дам гуфтаистам, аз рӯи танқидову ҳақоратҳои ту шумо ҳам бо рӯзи қиёмат дасти шумо да бо чанд қад савоби дигар дорам, норасоӣ шид аз шумо мегирам. барои ҳамин гумони некунем бародаро, дар ҳаққи ҷамии ҳамин доиҳое ки дар Тоҷикистон дуо кунем, шукргузорӣ кунем ки имрӯз дар Тоҷикистони мо даъватгаро ҳастанд, дар як ҷо мешинанд, ҳамон як ноланоне ки мегиранд, аз ақибаш як соат гап мезананд, қолалло меган, қола расулуллоҳ меган. барои ҳамин ин чизҳоро бародари азиз мунсифона баҳо бидем. худои хоҳари маро бо тавфиқша зиёд кунад. бисёр кори хуб кардӣ, бисёр кори нек кардӣ. ҳоло бин чанд қадаре ки дар ҳамун Қуръона бахшидан дар ҳаққи шавҳарат, яъне ту агар савоб гирифта бошӣ, бо чанд савоби дигар дар болои ҳамин дар номаи аъмоли ту зам шид ки ба хотири сухани Аллоҳ ва Расул ту ҳамин кора кардай, бо иҷа ризогии Аллоҳ ва Расула ту ба даст овардай. барои ҳамин хуш ба ҳоли хоҳар азиз, Аллоҳ баракатон тия ки вақте шумо шавҳаротонро итоат мекунед, вақте дар ҳаққи шавҳаротон ҳамин Қуръонро мебахшед, як кор кунед. ман як чизи дигарам меомӯзонтон, як гапи дигарам мегумтон, ҳамеро бикунед. вақте Қуръонро мехонед, дида ки духтарат мебина, бачаат мебина, набирот мебинанд ки мақсад ҳамин модармай ё момамай ё очамай Қуръон хондисай. ин як таъсир дорад. иншоаллоҳ уно ҳам ранги худ Қуръонхон мешаванд. вақте Қуръонро буд кардӣ, ҳамаи ҳамуро ҷамъ куд, набирота, бачаакота, бубин духтаракота ҷамъ куд, мардактам дар ҳамҷа биёр. бугу мардак, баланд баланд бугу мардак. инам хел ман шунидам ки инами бобои ҳоҷи Мирзо дар амри маъруфаш гуфт ки кадом занакера ки мардакш розӣ бошад дохили ҷаннат мешавад. ман барои ризогии дили ту инами як Қуръонро хондам, мехоҳам ки савоби ҳамира дар ҳаққи ҷони ту бибахш, бибин дар ҳаққи авлоду аҷдоди ту бибахш. даста бардору ҳамин савоба дар ҳаққи ҳамон мардакат бибахш. иҷа духтаракот гӯш кестай,
ایجا بچکات گوش کسن، ایجا نبرات گوش کسن. پگه هم اینها رنگ خودداری زن میشوند که در حق شوهراشون همین خدمت میکنن. ببین بچکات همین خیلی مردکای میشوند که رنگ همین مردکی که مقصد در حقش قرآن میبخشی، اینها هم پیرو همین خیلی پدر خوب میشوند. از همین لحاظ همین نکته را هم مادر عزیز ایدست ندی. خداوند همین خیلی مادرایی که قرآن میخونین، همین خیلی مادرایی که ریزاگی شوهر میکوین، ریزاگی پدر و مادرتون میکوین و جستجو دارین، تلاش دارین، خداوند شما را عمر دراز بده، ایمان کامل تا بده. شما را خدای مهربان فردای قیامت در گرد حضرت خدیجه، در گرد حضرت عایشه، در گرد حضرت فاطمه، در گرد حضرت آسیه، این در گرد همین زنهایی که نامهاشون به آب طلا نویساندگی است، الله شما را در سفره همونها، در دسترخوان همونها جمع کنه و شما در پهلوی همونها باشین. الله مهربان عمرتون دراز کنه. خدای مهربان به همه مقصودهای نیک موفق و میسرتون کنه. آمین یا رب.